En lep pozdrav vsem skupaj, en lep pozdrav tudi tebi, Jernej. Ja, živijo Špela, zdravo. Zdravo. Evo, danes smo 12. novembra in en mal bolj humoren uvod sva želeli narediti v današnji Makro Insights. Imeli smo volitve, kot vsi že vemo, ne, je Trump zmagal, kot na nek način pričakovano, pa vendar smo rabili počakati do zadnjega glasu. Tako da ja, Trump je v bistvu z močnim vodstvom zmagal Kamalo, kar so potem tudi delniški trgi odreagirali. Tako da ja, ideja je, da naredimo danes en malo bolj obširen Makro Insights, preden pa začnemo, tako kot vedno, še disclaimer. In sicer naj se podana vsebina v tem posnetku naj ne predstavlja storitve investicijskega svetovanja ali predlogov za nakup finančnih instrumentov in se ne sme imati kot kakršnokoli naložbeno priporočilo ali kakršnokoli tržno sporočilo. Evo, jaz mislim, Jernej, da ti danes kar predam besedo, ker verjamem, da imaš kar ogromno stvari za pregledati pa pokomentirati. Ja, živijo tako, ja. Zdaj mislim, da smo nekako pravilno predvideli zmago Trumpa, to, kar smo predvidevali že nekaj časa, no, za razliko od tega, kar so nam narekovali ti mainstream mediji, ne. Tako da ja, jaz mislim, da zdaj tukaj na tej točki, zdaj mogoče v tem javljanju ne bomo preveč politično korektni, v vsakem primeru smo nekako zavzeli stališče glede teh volitev, ne. Meni osebno je v bistvu nekako odlegel kamen od srca ali kakršenkoli izraz se za to uporabi, ne. V glavnem, jaz mislim, da vkolikor bo ta administracija nekako uspela uspešno prevzeti, se pravi, da se do januarja ne bo zgodilo kaj nepričakovanega še, ne. Jaz mislim, da so končno nekako odrasli prevzeli vajeti v roke v Beli hiši, se pravi v Združenih državah Amerike, tako da zdaj vsi, ki so še nekako pod vtisi teh množičnih medijev, glede narative, glede slike, ki je bila prodajana v zadnjih nekaj letih, pa predvsem v zadnjih nekaj mesecih pred volitvami, jaz mislim, da je zdaj končno čas, da se tem ljudem da možnost, da prevzamejo kontrolo in da dejansko nekako poskušajo vse te negativne, slabe, nepremišljene politike, ki so nekako vodile svet v tole, kjer se zdaj nahajamo, ne, da nekako se poskuša zdaj vse te stvari preobrniti pa poskušati nekaj, kar bi vse po mojem mnenju lahko imelo zelo močan učinek na to, da res lahko v naslednjih letih svet stopi v neko novo dobo rasti in pa ne samo politično, ampak tudi rečemo nasploh nekega pozitivnega sentimenta v smislu, da vidimo, da dejansko je možen nek razvoj v sami ekonomiji in pa politiki, ne. Tako da jaz imam danes pripravljenih kar nekaj tweetov, ki so zaznamovali trenutne volitve in pa tudi, ki imajo neposreden vpliv potem za naprej, ne, se pravi, kako bo ta administracija izgledala, se pravi, kaj lahko pričakujemo z vidika finančnih trgov in tako naprej, ne. Tako da jaz bi mogoče kar začel. Zdaj tale video smo nekako zavrtela, ker za nas, ki že dlje časa spremljamo Twitter, no, se pravi novice skozi prizmo Twitterja, ne, je zdaj v bistvu to kar nekaj, je ta ples Trumpa, ki zdaj nekako postaja viralen v zadnjih nekaj dnevih, tako da če grem kar na prvi tweet, no, z izjemo tega, jaz mislim, da takole kot tale, se pravi, naslov tega tweeta, se pravi, we'll never see a more iconic campaign in our lifetimes, ne, se pravi, Trump je očitno res postal ikona, ki bo ostala močno zasidrana v ameriški politiki, ne, se pravi, kampanja, ki smo jim bili zdaj priča, jaz upam, da ste uživali, ne, v šovu, zdaj res Američani znajo postreči, Trump je nekako, rečemo, legenda show biznisa ameriškega, ne, in to se je tudi videlo skozi vse dogodke znotraj teh ameriških volitev, ne, tako da od aretacije do atentata, do McDonald'sa in pa tega garbage trucka, ki ga vidimo spodaj, ne, se mi zdi, da nekako te volitev še ne bomo dlje časa pozabili, ne, tako da če gremo kar korak po korak, ne, se pravi, ta tweet prikazuje, kako so atentati določenih političnih oseb vplivali na tok zgodovine, ne, in zdaj vidimo, recimo, kam smo prišli zdaj v 21. stoletju, ne, se pravi, od Julija Cezarja, Franca Ferdinanda, Martin Luther Kinga, ne,
pa do veveričke po imenu Peanut, ne. Zdaj, kaj to pomeni? Zdaj, jaz mislim, da če niste spremljali Twitterja oziroma X-a, kakorkoli, ne, tale veverička je zelo verjetno zaznamovala in pa še dejansko dala pospešek zmagi republikancev, ne. Kakšna je zgodba v ozadju, bom mogoče kar v naslednjem tweetu tole prikazal, ne. V bistvu tale veverička po imenu Peanut je v bistvu bila ena izmed senzacij TikToka, ena izmed najbolj znanih udomačenih veveričk, ki je v bistvu država New York evtanazirala, ne. V bistvu to je nekako odraz ameriške birokracije, ne, se pravi, to je tisti vrh ledene gore ameriške demokracije, zoper katero se je tudi borila nekako celotna Trumpova kampanja, ne, in zdaj glih ena taka novica, ko si mislimo, kaj lahko dejansko še prevesi neke volitve, ne, ko vidimo, da kaj lahko aktivira neko javno mnenje zoper neki birokratski aparat v Ameriki, ne, kar lahko še dodatno učvrsti tole, kar Trump in pa njegova kampanja predstavlja, ne. Kot strela iz jasnega je v bistvu ameriški birokratski aparat znotraj New Yorka, ne, zvezne države New York, mesta New York, v bistvu bom kar prepustil, no, bom kar zavrtel tale video, pa 2 minuti je dolg, pa da vsak dobi malo občutek, zakaj je tak močen sentiment zoper evtanazijo te veveričke, ne. We just learned that they have euthanized Peanut. And the raccoon as well. And the raccoon as well. I am so sorry. This must be really difficult for you. It not only tears my family apart, but Peanut was the cornerstone of our nonprofit animal rescue. And 10 to 12 DEC officers raided my house as if I was a drug dealer. I was sat outside my house for 5 hours. I had to get a police escort to my bathroom. I wasn't even allowed to feed my rescue horses breakfast or lunch. I was sat there like a criminal after they interrogated my wife to check out her immigration status, then proceeded to ask me if I had cameras in my house, then proceeded to go through every cabinet, nook, and cranny of my house for a squirrel and a raccoon. They got a search warrant? They got a search warrant. 4 departments and a judge signed off on a search warrant for a squirrel and a raccoon. And then they took them and killed them. Why did they go through all that to get a search warrant for an animal that had been with you very safely and the world witnessed it? V glavnem, to je bila recimo ena izmed novic, ki je dejansko še dodatno aktivirala rečemo Trumpove volivce, ne, in pa vse, ki nekako so siti tega nekega birokratskega aparata. Vemo, da tudi ameriški FBI je pred časom tudi izvedel racijo Mar-a-Laga, ne, se pravi Trumpove domače rezidence, ne, tako da to je bila nekako pika na i in pa kaplja čez rob, ki je nekako aktivirala javno mnenje in dejansko verjetno še spodbudila več volivcev v letošnjih volitev, da volijo za Trumpa, ne. Zdaj, kot zanimivost je dejansko tudi tole, ne, zdaj kriptosvet, seveda, se pravi, je takoj ustvaril meme kovanec po imenu Peanut, ne, se pravi stikerjem Peanut, ne, in je v bistvu dosegal res bizarne valuacije s tem, ko je bil listan na Binance, ne. Zdaj, nekdo je tudi ameriškemu predsedniku Trumpu nakazal 1,7 suplaja v njegovo denarnico tega tokna, ne, tako da mogoče še tale video zavrtim. Guys, Donald Trump just became the top holder of America's new mascot meme coin, Peanut. He received 1.7% of the supply after the price surged over 300% after the announcement of the Binance listing. Let's continue to bring justice to Peanut and see this soar past 1 billion market cap. Guys. V glavnem, res, ko vidimo, kakšne stvari analiziramo tukaj, ne, kakšne stvari so dejansko pomembne danes za rečemo neko kreiranje javnega mnenja, ne, vidimo, na kak način so se demokrati nekako strelili v koleno, ne. Zdaj, sigurno pač ti aparati, birokratski aparati delujejo nekako po svojih tirih, ne. Zdaj, verjamem, vkolikor bi ameriška demokratska stranka vedela, zakaj se gre, kaj lahko to povzroči, bi verjetno preprečili tole, ne, ampak ko nekako birokratski aparat preraste vse neke razumne nivoje, je nekako tole bilo res nekaj, kar je konkretno preveslo tehtnico v ameriških volitvah, čeprav kakorkoli banalno pa bizarno se tole sliši, ne.
Zdaj, druga stvar, ki je nekako še zakoličila zmago demokratov oziroma zmago republikancev na demokrati, je pa v bistvu bila ta izjava Joea Bidena. Ne? Joe Biden, podobno kot je recimo za leta 2000 oziroma v letu 2016, mislim, ko je Hillary Clinton izgubila volitve proti Trumpu, ne? Ko je polovico Američanov oklicala kot deplorables, se pravi, je zdaj v bistvu Joe Biden nekako šel korak naprej, pa dejansko vse Trumpove privržence označil kot garbage, se pravi garbage kot smeti. Ne? Tako da to je bil pa drugi, se pravi te dve stvari, se pravi ta dva dogodka sta nekako zakoličila zmago republikancev, pa verjetno tudi prinesla popolni tako imenovani clean sweep, se pravi, da so republikanci dobili in hišo, in senat, in popular vote, se pravi vse, kar je bilo možno zmagati, so republikanci v teh volitvah zmagali. Ne? Pa gremo zdaj pogledati v bistvu ta video, ki je dejansko bil na koncu eno izmed močnejših orožij za zmago republikancev. Ne? Or Puerto Rico, where I'm in my home state of Delaware, they're good, decent, honorable people. The only garbage I see floating out there is his supporters. His demonization is seen as unconscionable, and it's un-American. V glavnem, ta video je bil takoj izkoriščen, mislim, da je Trump bil glih tega časa, ko je to bilo živo predvajano, nekje je imel vzhod in je v bistvu ena oseba priletela na zgor, ga obvestiti, da je garbage da je Trump oziroma Biden pravkar označil polovico Trumpovih privržencev za smeti, za garbage. Ne? In seveda Trumpova administracija je zelo hitro te stvari izkoristila, ne? Kar vidimo tukaj, to je bilo naslednji dan, ne? Se pravi, Trump je zelo hitro izkoristil tole, da v bistvu nekako izpostavi to, kar je bilo rečeno, ne? Se pravi, da nekako poskuša nabrati kar se da političnih točk v okviru te izjave Joea Bidena, ne? Tako da idemo kar pogledati tale video. Ne? How do you like my garbage truck? This truck is in honor of Kamala and Joe Biden. How do you like my garbage truck? Tako da vidimo, ta show biznis ameriških volitev je bil res tukaj v polnem teku. Ne? Zdaj jaz bi mogoče še naprej pokazal en video. Ne? Zdaj, tole jadanje bo mogoče malenkost humoristično, ne? Ampak jaz bi v bistvu kar zavrtel ta celotni govor, se pravi, po tem, ko je predsednik Trump prišel iz tega avtomobila ven, je v bistvu šel na shod, ne? In zdaj, kaj je na tem shodu povedal, ne? In na kak način. Meni je to ena izmed boljših stand-up točk. V bistvu moramo se zavedati, da je to v bistvu bilo politični govor, ne? Ampak jaz, ko sem tole pogledal, meni tole deluje kot ena izmed res genialnih potez predsednika Trumpa v smislu, v luči tega, kar je Joe Biden povedal, ko je označil polovico Trumpovih privržencev, se pravi polovico ali pa še več državljanov ZDA za smeti. Ne? Tako da dajmo kar pogledati, na kak vrhunski način je Trump v bistvu tole spostavil, se pravi, izrazil na res cool, skuliran način in pa ne neki klišejevski politični način, kot smo to vajeni v političnem svetu. Ne? Tako da bom jaz tole kar zavrtel. This garbage truck, I don't know how the hell they did it so fast. I have very capable people. They put a big sign on the truck. Did you see it? I think they showed it. Yeah. And then they said, "Sir, we have a vest." I said, "Well, should I leave my suit on and put it over the vest? But that doesn't look very good, right? That doesn't look good." So I said, "All right, look, let me take it off." And then I actually said, I climbed into the truck, but so I said, "How the hell do you get into the truck? It's way up high. It's a big one." This was a beauty. I said, "You didn't have to buy it that big, right? You have to get it that big." They brought this brand new, gorgeous truck, wonderful driver. He looked like Cary Grant in his prime. You know that? This beautiful driver. And he drove that big thing up. And I said, "Man, this is bad, because now I have all the cameras are all what? Look at all the fake news. They were most of them." Now, most of them, many of them were there, and I'm saying, "Oh boy, you know, one little mistake with these guys, and your political career is over. You can't even."
So I said, man, if I don't get up there, this is going to be very embarrassing. These stupid people, they'll say, he's cognitively and physically impaired. And I can't do that when I'm alongside of this great athlete. I got to get up to that. So look, the first stair is like up here. I'm saying, shit. So I had the adrenaline going and I made it. I made it. And then I gave a little news conference from the front of, they asked their wise guy questions and everything. And then we drove about 2 feet. I got out, got into the plane. And then I got in the car and I'm driving over here and I have this still on. And I come into the arena and I say, where's my jacket? I want to get out of this stage. And they said, it would be unbelievable if you could wear it on stage. I said, and I said, no way. I got 25,000 people standing outside. I got all these people here. There's no way I'm wearing it on stage. They said, oh, okay, sir. I said, get me my jacket. But if you did, it actually makes you look thinner. I said, oh. And they got me. I said, I want to wear it on stage. When they said I look thinner, I said, in that case, I'll wear it on stage. I may never wear a blue jacket again. I may go in this. I said that was the word, that was the key. Sir, you look thinner. So anyway, we had a little fun about a very serious subject. We had. V glavnem, jaz sem nekako hotel tole zavrteti, zdaj jaz bom kar nekaj teh videov še dodatno potem v naslednjih tweetih zavrtel, zdaj če koga ne zanima, lahko privrti naprej, ampak se mi zdi, da imamo nekako te stvari posnete, ker ta kampanja je bila res zgodovinska. Z določenimi tweeti sem nekako poskušal rečemo strniti vse te najbolj zanimive točke te kampanje in pa hkrati tudi nekako izpostaviti najbolj pomembne stvari, ki bodo igrale ključno vlogo rečemo za prihodom ameriške oziroma Trumpove administracije in kaj bo imelo tudi neposredni učinek na trge. Tako da v bistvu z malo humora pa z malo resnosti nekako se bomo zdaj tukaj prebili naprej, tako da če gremo zdaj na naslednji tweet, se pravi vse, kar je bilo zdaj recimo s temi volitvami, te volitve so nekako tudi razkrile to, kar se je dogajalo v letu 2020, se pravi Trump že od celega začetka nekako trdi, da v letu 2020 volitve so bile ukradene. To po mojem mnenju tudi potrjuje ogromno dokazov, pa ogromno nekega common sensa. Tako da jaz bi mogoče tukaj zavrtel, se pravi to, kar se nekako vsi, ki se sprašuje, kaj za vraga je s temi volitvami v letu 2020 bilo, je nekako Joe Rogan dejansko tudi v svojem podcastu izpostavil, pa bi mogoče kar zavrtel, da ne bom jaz govoril, ampak da slišim kar z ust najbolj popularnega blogerja na svetu, se pravi podcasterja na svetu, Joe Rogana. The difference in the numbers nationwide is what I'm interested in, because the nationwide numbers they're pretty consistent, like through the entire, like if you look at 2012, it's consistent with 2016, which is also consistent with 2024. The anomaly is 2020. Yeah. In 2020, everything goes way up. Way up. Hey, Jamie, I'm hearing more and more about what we talked about yesterday, about the amount of people that voted for Biden in 2020 versus the amount of people that voted for anybody in 2016 and for anybody in 2024. That they're still saying it was a giant jump. That's right. V glavnem, zdaj, če dalje več ljudi je začelo zdaj gledati, nekako so tudi če dalje bolj ljudje prepričani, da se nekaj s temi volitvami v letu 2020 res je dogajalo, se pravi, da res z vidika nekega
common sensa je vsem jasno, kaj se je zgodilo, ne? Zdaj jaz ne bom šel preveč podrobnosti tukaj, ne? Ampak ja, zdaj mogoče skozi to sliko, da pokažem recimo ta popular vote, se pravi število skupnih glasov, ki jih je neki predsednik dobil, ne? Vemo, da predsednik Obama je bil daleč najbolj priljubljen predsednik v zgodovini Združenih držav Amerike, ne? In je v bistvu v dvojnih volitvah dobil, v prvih volitvah leta 2008 je dobil 69 milijonov glasov, to je bilo dejansko, ko je Amerika dobila prvega temnopoltega predsednika, ne? Jaz vem, kakšna euforija je bila tukaj tudi s tem povezana, ne? Potem v naslednjih letih, recimo, se pravi v drugem mandatu je dobil Obama 65 milijonov glasov, Hillary je zmagala predsednika Trumpa, že potem, ko je Trump imel res rekordno število glasov za republikanca, ne? Z 65 milijoni, ne? Potem v letu 2020 pa vidimo, na kak način je, oziroma z vsem tem, kaj se je dogajalo z COVID-om in pa temi glasovanjem po pošti zaradi COVID-a, ne, je predsednik Biden uspel, v bistvu velja za najbolj popularnega predsednika v zgodovini ZDA, ne, bolj priljubljenega od vseh najvplivnejših, največjih ikon predsednikov Združenih držav Amerike, ne, tako da potem Kamala Harris, spet ponovno vidimo, zdaj ni bilo COVID-a, ni bilo tega glasovanja preko pošte, ne, in vidimo spet nekako ti glasovi so se normalizirali, se pravi spravili v neko mejo normale za demokrate, ne, tako da če dalje več ljudi se sprašuje oziroma nekako tudi so če dalje bolj prepričani, kaj so demokrati v letu 2020 z volitvami naredili, ne, tako da jaz mislim, da Trumpova administracija bo vkolikor uspe res prevzeti vajeti v januarju, ne, bo šla konkretno prevetriti ameriški volilni sistem, zato ker to, kar se zdaj v Ameriki dogaja, ne, zdaj ljudje se te stvari niso spraševali prej, ampak zdaj, ko je pa ekonomija v razsulo do te točke, ne, da ljudje preprosto vidijo, občutijo to na lastni koži z dvigom cen praktično vsega, kar je življenjsko pomembnega, ne, so ljudje začeli brskati, kaj za vraga se dogaja z ameriškimi volitvami, ne, in če gremo še tukaj naprej, ne, vidimo zdaj, to so bile pa ameriške volitve v letošnjem letu, se pravi zadnje ameriške volitve, ne, zdaj, ko so republikanci dejansko zmagali, ne, zdaj, ta slika prikazuje, kje so demokrati dobili, se pravi, katere zvezne države so dobili demokrati in pa katere republikanci, ne, in vidimo, da praktično čisto vse zvezne države, ki so jih demokrati dobili, ne zahtevajo osebne izkaznice, ne, se pravi, ne zahtevajo identifikacije, ne, in tukaj vidimo dejansko, če se mene vpraša, no, če spet uporabimo ta neki common sense, ne, vemo, da zvezna država Kalifornija, tukaj čisto na levi, ne, je dejansko v zakon predpisala, da ljudje, se pravi, da ljudje, ki delajo na voliščih, ne smejo zahtevati identifikacije, ne. Zdaj, to so dejansko nekako države, ki so vodene pod taktirko demokratov, te woke agende, ne, ki je nekako zdaj vodila Ameriko v zadnjih, rečemo, nekaj desetletjih, konec koncev lahko rečemo, ne, zdaj z izjemo leta 2020, ne, tako da, oziroma 2016, ne, tako da tu se je treba res vprašati, kaj se s temi volitvami dogaja, ne, jaz vem, da tudi predsednik Trump tesno sodeluje, je v bistvu glih par dni nazaj bilo javno oznanjeno, da bo eden izmed njegovih svetovalcev Charles Hoskinson, ustanoviteljev Cardana, ki je že večkrat dejal, na kak način bi lahko te volitve potekale preko blockchaina, ne, se pravi, da ne bi bilo možnosti ene ali pa druge strani za manipulacijo teh glasov, ne, tako da jaz upam, da v naslednjih 4 letih tudi vidimo popolno čistko tega volilnega sistema v Združenih državah Amerike in da se ustvari neki precedens tudi za drugod po svetu, ne, upam, da bojo Američani tukaj pionirji in pa nekako liderji tega, da se volitve končno spravijo v nek transparenten in pa vzdržen sistem. Tako da zdaj, če gremo še naprej, se pravi, to zdaj, če pogledamo, na kak način sta obe kampanji bile vodeni, ne, se pravi, vidimo, Trump je zbral nekje 381 milijonov in pa porabil 345 milijonov, ne, se pravi, in samo 10,4 milijonov je bilo porabljenih na staffu, ne, se pravi, za zaposlene znotraj kampanje, ne. Za Kamalo pa vidimo, da je zbrala v bistvu 2 do 3 več, se pravi 1000 milijonov, ne, se pravi 1 milijardo, porabila je pa 1,37 milijarde, ne, s tem, da je 582 milijonov porabila za svoje uslužbence znotraj kampanje, ne. In tukaj vidimo, tu se je ena oseba spraševala, ne, se pravi,
kdo prikazuje boljšo sliko za vodenje Amerike. Ne? Se pravi, Trump, ki je zbral več kot pol manj in pa za 345 milijoni zmagal. Se pravi, nekdo, ki je samo 10,4 milijone porabil za uslužbence kampanje, ne? Ali pa nekdo, ki je 582 milijonov porabil, pa je dejansko izgubil volitve. Ne? Tako da to nekako lepo prikazuje način vodenja obeh strani, ne? Se pravi, primer vodenja nekega privatnega sektorja, se pravi neke osebe, ki je v bistvu že celo življenje podjetnik, ki dejansko mora paziti na vsak cent, na kak način je potrošen, in pa v bistvu nek javni uslužbenec, ki je kar iz nikoder prišel, se pojavil, bil financiran strani nekih močnih lobijev in v bistvu se sploh ni spraševal, na kak način se ta denar vodi. Ne? In se mi zdelo zelo zanimivo, da vidimo tole, da postavimo tole v perspektivo. Ne? Zdaj jaz bi mogoče pokazal nekaj ključnih ljudi, ki bojo sestavljali Trumpovo administracijo. Ne? Zdaj mogoče jaz bi začel kar z podpredsednikom J.D. Vanceom, se pravi, to je drugi mož takoj po Trumpu, prihajajoče Trumpove administracije. Pa bom kar zavrtel tale video, da mogoče sami dobite občutek, kdo ta oseba je, skozi retoriko mogoče spoznate, dobite neko mnenje o tej osebi, pa dejansko tudi, da nekako vidite sporočilo, ki ga ameriški podpredsednik, prihajajoči podpredsednik pošilja. Tako da jaz bom kar zdaj tale video zavrtel, pa lahko potem vsak sam oceni. Thank you for clarifying that. Yeah, on the subject of censorship, since we're on with Elon, we know what's happening in Brazil. Sure. They blocked X. Now they've taken Starlink, to my understanding. Are we going to see any blowback if you and President Trump take office about all of the censorship that happened before? Yeah. Mark Zuckerberg just released that letter saying, "Oh, I fell to victim to the FBI pressure made a sense." Are we going to see any repercussions for people that censored? Yes, we're going to fire the people who censored. We're going to fire the people who were telling Mark Zuckerberg and all the other technology companies that they needed to censor. Fire the 50 intelligence operatives who said the Hunter Biden laptop was Russian disinformation. A lot of those people still have security clearances. Strip every single one of those people of their security clearances. Fire every single person. You cannot lie. Take your position of public trust and lie to the American people for political purposes. It's disgraceful, and people have to suffer consequences for it. Glavno, to so bile besede J.D. Vanca, ameriškega podpredsednika prihajajočega. Ne? Tako da zdaj, če gremo še naprej, ne, se pravi, ključni mož, ki bo tudi predstavljal eno izmed najpomembnejših vlog, je v bistvu tako imenovani border czar, ne, se pravi oseba, ki je zadolžena za to, da se južna meja z Mehiko ponovno spostavi. Ne, se pravi, vemo, da demokrati so v bistvu takoj, ko je predsednik Biden dobil Belo hišo, ne, se pravi, ko je bil inauguriran za predsednika, je izničil čisto vse executive orderje Trumpa in so v bistvu demokrati na polno odprli mejo. Ne. V bistvu špekulacije so bile, da se za naslednjih 4 letih pošlje čim več imigrantov v zvezne države, ki so tako imenovani swing state, kjer smo videli, da dejansko ljudje lahko prej smo videli, da se dejansko da voliti brez voter ID-ja. In zdaj Trumpova administracija je v bistvu takoj zbrala nuklearno opcijo, se pravi možakarja, ki v bistvu bo tukaj uporabil železno roko nad vso to ilegalno imigracijo, ker v bistvu nihče ne ve, kdo je prišel gor, špekulira se vemo, da države kot so Venezuela, Mehika, praktično vse te države Južne in Srednje Amerike so nekako tudi na neki točki po besedah Trumpa nekako spustile ljudi iz rečemo nekih mentalnih ustanov in pa zaporov. Ne? Tako da nihče ne ve, kdo točno je prišel v Ameriko, zato ker dejansko ni bilo nobenega procesa. Demokratom je tole koristilo zaradi glasov, ampak po drugi strani pa se zdaj predstavljamo, koliko nekih ljudi, ki je ilegalno prečkalo mejo, zdaj kroži po Ameriki in vsi vemo, da v bistvu to prinaša samo kriminal, vkolikor ni nekega legalnega procesa za imigracijo. Ne? In spet neki common sense, ne? Ampak dajmo kar pogledati mogoče tole retoriko te osebe, ne? Da vidimo, na kak način ima ameriška oziroma Trumpova administracija namen obračunati z ilegalno imigracijo. Ne? Hey, look, they gave me 5 minutes to say a few things, so if I offend anybody tonight, I don't give a shit.
How many pounds of fentanyl didn't make in this country to kill Americans? How many known suspected terrorists didn't make it in the country? How many billions of dollars did the cartels make? President Trump is one badass president. He secured the border at a level we've never seen before. And I got a message to the millions of illegal aliens that have been released into the United States under this administration. Don't get too comfortable. We're going to need some help. Do I have any volunteers that want to come back and help run the biggest deportation operation in the history of this nation? In January of 25, the greatest president of my lifetime walking back in the White House. He tells me we got, I say 120 days. He says, no, you got 60 to lock the border down. Well, I'll tell you what. I'll tell you what I told the president. He comes back, I come back, we fix this shit. Tako da vidimo, v bistvu to je bil možakar, ki je bil dlje časa, mislim, da vodja ICE-a, se pravi Agencije za imigracije, ki so dejansko imeli zavezane roke z strani zvezne vlade. Ne? Tako da ogromno teh ljudi, ki je bilo zadolženih za to, da rečemo, legalna migracija poteka normalno, ne, je v bistvu zadnje 4 leta bilo popolnoma zafrustriranih in to se pozna tudi na sami retoriki teh ljudi, zdaj, ko so končno dobili v bistvu besedo za to, da se res stvari postavijo v neko mejo normale. Ne. Zdaj, pomembno je tudi tukaj vedeti, ne, ker rečemo, mehiški karteli oziroma južnoameriški karteli imajo zelo močan vpliv na zveznih državah, kot so recimo Teksas, Arizona in tako naprej. Ne. In problem je tukaj, ker je res organiziran kriminal, se kar konkretno infiltriral v konkretne vzvode moči v teh zveznih državah, kar smo tudi videli zdaj pri volitvah v Arizoni, kjer dejansko obstajajo kar konkretni elementi, se pravi konkretni kriminalni elementi znotraj samega vrha, rečemo, teh držav. Ne. Tako da jaz mislim, da v naslednjih 4 letih bo tu še zelo zanimivo. Ne. Zdaj, jaz mislim, da imam tudi tukaj pripravljene tweete. Okay. To je v bistvu to, kar sem prej govoril, se pravi, da je zdaj res uradno, ne. Se pravi, republikanci so dosegli clean sweep, se pravi in House in Senate, in Bela hiša in popular vote, se pravi, zdaj nekako imajo mandat, da praktično lahko počnejo, kar želijo. Ne. Tako da jaz bi zdaj tukaj pokazal še nekaj skritih, rečemo, campaign contributorjev, ne, se pravi ljudi, ki so pripomogli k zmagi Trumpa, ne, in o katerih se verjetno ne govori in se niti ne bo govorilo. Ne. Zdaj tukaj na tej sliki lahko vidimo Trumpovo nečakinjo Kate Trump, to je v bistvu, oziroma vnukinjo Kate Trump, ne, ki je v bistvu ena izmed tesnih ljudi, ki je sodelovala v kampanji. Ne. Zdaj tukaj vidimo, od kje je dejansko Trump dobival tudi nekako informacije o tem, kaj trenutno javnost zanima, kaj je aktualno, recimo tudi ta primer te veveričke Peanut, ne, je zelo verjetno bilo takoj sugerirano strani ljudi, kot je njegova vnukinja in pa njegov sin, Barron Trump, o katerem bomo tudi naprej govorili. Ne. In to so dejansko, vidimo, s kakimi ljudmi je Trump obkrožen. Ne. Se pravi, meni se zdi, da Trump je svoje življenje nekako, njegov etos, njegov moto je bil pač, da je res vedno obkrožen z najbolj sposobnimi ljudmi okrog sebe, ne, in to se zdaj dejansko tudi videlo v sami kampanji, ki jo je vodil. Ne. Tako da Kate Trump v bistvu ima tudi svoj profil na Twitterju oziroma X-u, ne. Tako da se mi zdi, da tudi že v bistvu člani njegove družine so nekako vsi bili aktivirani v tole kampanjo. Ne. To je mogoče malo širša slika, malo širši pogled. Tukaj vidimo, to je v bistvu Elon Musk objavil oziroma potrdil, ne, da dejansko Elon Musk je dejansko ves ta čas z Trumpom v Mar-a-Lagotu, ne, se pravi v tej rezidenci, ki je bila, kjer je FBI naredil, se pravi vdrl pa naredil hišno preiskavo tistega časa, ne, in vidimo, da praktično vsi ti ljudje delajo skoraj 24/7, da v bistvu v januarju nekako uspejo zavzeti Belo hišo in pa sprovesti vse politike, ki so si jih zadali. Ne. To mi je bil en zelo zanimiv meme, zdaj kdo poznate mime, ne, bo točno vedel, kaj hočem tukaj prikazati. Ne. Tukaj vidimo Barrona Trumpa, ne, se pravi, Barron Trump je sin od Donalda Trumpa in pa Melanie Trump, se pravi naše Slovenke, se pravi
se pravi, Barron Trump je tudi v bistvu, lahko rečemo, potem takem nekje 50% Slovenec, ne, ki je dejansko pripomogel k zmagi Donalda Trumpa, ne. In če pogledamo, naprimer, mogoče ta prispevek mi je bil zanimiv, ki je izpostavil vlogo Barrona Trumpa v teh volitvah, ne, in po mojem mnenju bo tudi on in pa nekako celotna ta družina, Trumpova dinastija, igrala ključno vlogo tudi pri naslednjih političnih manevrih, tako da bom jaz kar tale posnetek zavrtel, da nekako dobimo tudi sliko o tem, kdo je sam Barron Trump in kakšno vlogo igra v trenutnih volitvah, ne. The youngest in the Trump clan is the silent strategist who shifted the election stride in favor of his father. Fresh off landing at NYU's Stern School of Business, Barron cast his first vote on Tuesday and had guided his father to make podcast appearances that would strike a chord with the younger voters. From candid conversations with comedians to appearances on popular online shows, Barron's recommendations helped Donald Trump connect with Gen Z and millennials in a big way. In one of his final rallies in the swing state of North Carolina, Trump revealed how Barron advises him. Dad, just take it easy now. You just take it easy, Dad, all right? You don't have to go too much here. He's very wise. Growing up in the White House, Barron Trump has largely avoided the media glare. But the mysterious son of Donald Trump is now stepping out of the shadows. Glavnem, to so dejansko vse prihajajoče, rečemo, mogoče bodoče ikone ameriške politike in pa gospodarstva, ki so že v trenutni, rečemo, temu boju za Belo hišo odigrajo ključno vlogo za vse, ki smo pozorno spremljali, kaj se je dogajalo, ne. Tako da, če pogledamo še tole, ne, se pravi, še ena oseba, ne, ki je dejansko nekako, ki je tudi Kate Trump nekako tweetnila, da je Elon Musk nekako dosegel status strica znotraj Trumpove dinastije oziroma Trumpove družine, ne. Tako da dajmo tudi to pogledati, ta video mi je bil zelo relevanten, ne, na kak način Trumpova družina dejansko obravnava samega Elona Muska znotraj svojega kroga, ne. Perfect. That's great. Why don't we do a family shot? Elon, you have to have a picture with your boy. Yeah. So you have to get Elon with his boy. Okay. Absolutely. A gorgeous, perfect boy. Tristan's almost enough. That's a great Perfect. picture. Whole family? Family? You got it? Family? Laura? Laura. To so nekako, rečemo, člani družine, ki so v bistvu skoraj 100% bili udeleženi znotraj Trumpove kampanje, ne, tako da vidimo zdaj, trenutna administracija ima res, poleg res nekih vodilnih mož v gospodarstvu, kot je Elon Musk, ne, in pa politiko, kot je recimo RFK, Robert F. Kennedy, ne, potem Tucker Carlson, ne, in pa celotna družina, ki stoji za predsednikom Trumpom, ne. Po mojem mnenju to je ena izmed močnejših dinastij, ameriških dinastij v porasti, ne, podobno kot je bilo za časa, ko je dinastija Rooseveltov prevzela vodenje Združenih držav v letih, se pravi z Teddyjem Rooseveltom, pa kasneje še potem z Franklinom Delano Rooseveltom, ne, tako da zdaj, koliko res Trumpu uspe v januarju priti na oblast, pa odigrati ta 4 leta, pa mogoče celo, mislim, rečemo naslednja 4 leta, pa potem špekulira se o tem, da bi dejansko mogoče v naslednjih letih celo Ivanka Trump in pa mogoče kateri izmed sinov prevzel predsedniško funkcijo, ne, podobno kot se je to dogajalo v dinastiji Bushov, ne, se pravi, ko sta dva predsednika Združenih držav prišla z družine Bush in tako naprej, ne, ampak ja, tukaj vidimo kar konkretne premike v ameriški politiki, ko stvari v roke prevzemajo ljudje, ki prihajajo iz javnega sektorja, ne, tako da mene to nekako zelo veseli, raje vidim, da stvari vodijo ljudje, ki so nekako bili prisiljeni igrati pod jasnimi pravili znotraj neke ekonomije, ne, se pravi, da
za razliko od ljudi, ki so 40 let bili v politiki, ki se nikoli niso spraševali, od kje denar sploh prihaja, ampak preprosto, da je, ne, ko ga rabijo. Ne. Tako da zelo, zelo dobrodošlo za razvoj Združenih držav Amerike in pa sveta naprej. Ne. To je bil eden izmed najbolj pomembnih govorov, jaz tega zdaj tukaj ne bom zavrtel, čeprav je bilo mogoče smiselno, ampak je 6 minut dolg. Ne. V tem videu je Trump dejansko obračunal z vsemi, ki so nekako poskrbeli za to, da so Američani bili cenzurirani v zadnjih 4 letih. Ne. Tako da jaz bom tale tweet dal znotraj, bom ta tweet dal znotraj Discorda, no, da če si kdo hoče pogledati, ne, ampak da ne bomo zdaj preveč časa tukaj izgubljali. Po mojem mnenju, v tem trenutku eden izmed res najbolj pomembnih videov, ki nekako pošilja sporočilo temu ameriškemu tako imenovanemu deep stateu, se pravi temu birokratskemu aparatu, ne, za kar mislim, da si niti jaz osebno nisem predstavljal, da bi nekaj takega lahko bila realnost, ampak tukaj je. Ne. Mogoče, če zavrtimo samo začetek, no, pa potem preostalo še pogledate potem sami. Ne. If we don't have free speech, then we just don't have a free country. It's as simple as that. If this most fundamental right is allowed to perish, then the rest of our rights and liberties will topple, just like dominoes, one by one. They'll go down. That's why today I'm announcing my plan to shatter the left-wing censorship regime and to reclaim the right to free speech for all Americans. And reclaim is a very important word in this case because they've taken it away. In recent weeks, bombshell reports have confirmed that a sinister group of deep state bureaucrats, Silicon Valley tyrants, left-wing activists, and depraved corporate news media have been conspiring to manipulate and silence the American people. They have collaborated to suppress vital information on everything from elections to public health. The censorship cartel must be dismantled and destroyed, and it must happen immediately. And here's my plan. First, within hours of my inauguration, I will sign an executive order banning any federal department or agency from colluding with any organization, business, or person to censor, limit, categorize, or impede the lawful speech of American citizens. I will then ban federal money from being used to label domestic speech as mis- or disinformation. And I will begin the process of identifying and firing every federal bureaucrat who has engaged in domestic censorship, directly or indirectly, whether they are the Department of Homeland Security, the Department of Health, Human Services, the FBI, the DOJ, no matter who they are. Second, I will order the Department of Justice. V glavnem, zdaj kdo še tega tweeta ali pa tega sporočila ni pogledal, res ne pogleda, ker v tem videu dejansko je povedano čisto vse, s čim, kaj ima ameriška Trumpova administracija namen narediti. Ne? Zdaj mogoče še malo hitreje naprej, ker imam malenkost izdaja glas zaradi prehlada. Ne? Zdaj, Trump je tudi v vseh teh serijih teh videov nekako poslal sporočilo vsem tem ključnim organizacijam, med drugim tudi World Health organizaciji, ne? Se pravi, vemo, kaj se je dogajalo s COVID-om, vemo, kakšna politika je bila nekako tistega časa izvajana, ne? Ampak ja, dejansko neposredno sporočilo Svetovni zdravstveni organizaciji. Potem, v bistvu, kar se tiče Ukrajine, ne? V bistvu vsa sredstva bodo v bistvu takoj prekinjena, ne? Se pravi, denar se bo porabil za brezdomce in pa ljudi, ki imajo probleme z drogami in tako naprej. Ne? Se pravi, mogoče zdaj tole dobro 3 minute, ne bom zdaj tega vrtel, ampak kar je Trump v tem videu dejal, je pač rekel, da preprosto ne more gledati ljudi na ulicah, ki se drogirajo in tako naprej. Ne? Glavne za te ljudi bo poskrbljeno, se bo že zgradila neka infrastruktura, kjer bojo ti ljudje našli pomoč, ampak absolutno njegova administracija ne bo gledala šotorov in podobnih stvari na ulicah. Ne? Tako da vse te stvari zaenkrat v trenutni administraciji, ko se ni našlo denarja, ne, je rekel, da praktično vsa sredstva, ki so bile namenjene za Ukrajino, se bojo izrabile za to, da se poskrbi za to populacijo v Združenih državah. Ne. Potem
zoper ameriške kartele, ne, se pravi, točno to, kar sem prej razlagal, ne, se pravi, volitve, pa dajmo mogoče kar začetek pogleda, se mi zdi zelo pomembno tole sporočilo, ker to je res konkretno sporočilo zoper ene izmed najbolj vplivnih in pa nevarnih ljudi na svetu, ne, ki ima tudi neposredno vpliv na samo imigracijo, pa recimo tudi na politiko teh border držav, kot so recimo Arizona, Texas in podobne, ne, Nevada, tako da bom mogoče kar spustil tole, da vidite, da vse začetek, no. Our country is being poisoned from within by the drugs and by all of the other crime that's taking place. The drug cartels are waging war in America, and it's now time for America to wage war on the cartels. In this war, Joe Biden has sided against the United States and with the cartels. They are making more money than they've ever made before, times 10. There's never been anything like it. They're major companies. They're bigger than even some of our biggest companies. Biden's open border policies are a deadly betrayal of our nation. When I am president, it will be the policy of the United States to take down the cartels, just as we took down ISIS and the ISIS caliphate, and just as, unlike the situation we're in today, we had a very strong border, the strongest border, in fact, in the history of our country. And drugs were at a low of 45 years. There's been nothing like what we did just 2 years ago. We will show no mercy on the cartels. Every day, drug traffickers are using the waters of our region to ship their lethal poisons to America, killing so many of our people. V glavnem, zdaj bomo vse te linke do teh videov mogoče tudi zbrali, pa jih dali pod sam post znotraj spletne strani ali pa Discorda, ne. Ampak ja, zdaj, kar jaz opažam, v bistvu jaz kaj takega nisem v politiki zasledil praktično, ne vem, če je kdaj kaj takega bilo dejansko v same politiki izvedenega, se pravi, res tak neposredni napad zoper vse neke elemente, ki so nekako ustvarjali vse te ilegalne elemente znotraj države ZDA, ne. Tako da treba tudi omeniti, da recimo Trumpova administracija je bila tudi zadolžena za rečemo ekstradicijo največjega tega drug lorda El Chapota, ne, se pravi El Chapo, če kdo še ni, lahko na Netflixu pogleda serijo Narcos, ker je zelo lepo predstavljeno, na kak način ameriški oziroma mehiški karteli delujejo, ne, in kako je El Chapo dejansko prišel do statusa enega izmed če ne največjega, najbolj pomembnega kriminalca na svetu, ne, se pravi, vodijo organizacije, ki nekako je tistega časa upravljala največji narkokartel na svetu, ne. Tako da El Chapo je zdaj trenutno v ameriškem zaporu, prestaja doživljenjsko kazen, je pa bilo za časa prvotne Trumpove administracije zelo zanimivo spremljati, na kak način sta oba komunicirala med sabo, ne, in kako je dejansko Trumpova administracija tudi poskrbela za to, da so ga ujeli in pa tudi zaprli, ne. Tako da iz tega stališča smo lahko prepričani, da možakar tukaj misli kar resno, ne. Trumpova kriptoagenda, ne, se pravi, Trump je dejal, da bo poskrbeli, da Združene države Amerike naredijo strateške rezerve, podobno kot imajo zlato, ne. Vemo, da ameriška država drži oziroma naj bi držala največje rezerve zlata med vsemi državami, mislim, da nekje 7-8 tisoč ton ali nekaj takega, ne me zdaj držati za besedo, ampak v bistvu isto je Trump dejal tudi za Bitcoin, da bo naredili, ne, se pravi, da bo pustili Gary Genslerja, ne, se pravi, vodijo SEC-a, Security and Exchange Commission, da bojo imenovali advisorja za kriptoregulativo, ne. Pred nekaj dnevi smo ugotovili, da bo eden izmed njih tudi Charles Hoskinson, ustanovitelj Cardana, da bo prekinil vse dela na tem, da se uvede centralizirana centralno-bančna digitalna valuta, pa da bo poskrbel, da bo dejansko Amerika pionir na razvoju stablecoincev, kar pomeni spet val nekega kapitala v ameriški dolar, ne. Tako da zdaj, če grem še naprej, ne, vidimo tudi, da nekako Elon Musk je začel targetirati Justina Trudeauja, ne, se pravi premierja Kanade, ki je nekako tudi bil podaljšana roka te administracije, ki je Ameriko vodila zadnje 4 leta, ne,
in vidimo, recimo, kaj je Justin Trudeau naredil z Kanado v zadnjih letih, ne, kako je se pravi, kanadska ekonomija nazadovala, ne, za to agendo, woke politiko, ne, se pravi, politiko ljudi, ki v bistvu bolj kot ne vejo samo zapravljati, ampak so pa daleč od nekih razumevanja neke osnovne ekonomije, ne. Tako da jaz bi mogoče tukaj izpostavil še tale izbruh, ki ga je imel Kevin O'Leary pred kratkim. Zdaj vidimo, za zmago Trumpa bojo taki ljudje če dalje bolj pogumni postajali in si bojo verjetno tudi nekako postali elementi pritiska na vse administracije, ki so dejansko pahnile države v take stanje, kot je trenutno recimo Kanada, ne. Bom jaz kar tole zvrtel, pa da vidite recimo ta izbruh Kevina O'Learyja v intervjuju mislim, da z Danielo Cambone. Canada can lead in AI. We need to get rid of Trudeau. I thank him for his service and it's time to move on. I mean, they're going to get the mouse. The broom's going to hit the mouse soon. That's what's going to happen. But the question is, Kevin, who is that leader in Canada? Does Canada even have such a candidate? I don't care. I don't care if they put a goat in running Canada. It's better than what we got right now. I'm happy to put a goat in Parliament, and we just listen to that goat nay, yes or no. It's better than what we have right now. Trudeau has killed Canada. The amount of capital that has left Canada in the last 8.5 years, the GDP per capita, the collapse of investment in Canada, it's all on him. He owns it. That guy has damaged our country in such a brutal fashion, it's going to take decades to fix it. It's so important that he get out of there. Please leave us alone. Please leave. Please. His own party is on their knees begging him to leave. He's got to go. We have to fix the country. Please, enough. Please, enough. You can do something else. He's still got his passport. He can stay in Canada if he wants. I don't know what he's going to do. I don't care. He's just got to step aside. The damage, the abuse, the mismanagement, the incompetency. Please don't get me going. Kevin, you're right. I mean, as a fellow Canadian, that's all I really want for the country is respect for Canada and strength for the nation. But just yesterday, I was speaking with someone here in New York, and they said, hey, Daniela, what's the mayor's name up there in Canada? No one knows anything about Canada. It feels like no one respects Canada anymore. I mean, that's just the vibe I'm getting. I'm so ashamed of what he's done to us. I went with my wife to a wedding in Cairo just months ago. They wouldn't let us in with our Canadian passports. Wow, that's... I mean, Trudeau, what did you do to us? What did you do to us? The same thing in India, the same thing in China. Like, what did you do? You own this problem. You own it. It's you. It's you. You own it. You own it. I'm so pissed. I have a Canadian passport, the most coveted passport on earth. What did he do to us? Ja, v glavnem vidimo recimo, kako dejansko ljudje, ki veljajo za ikono, recimo Kevin O'Leary velja za ikono recimo rečemo nekega kapitalizma v Kanadi, ne. Shark Tank, če kdo gleda, ne, če kdo gledal, ne, pač Kevin O'Leary je v bistvu ena izmed najbolj znanih kanadskih osebnosti, ne. In opažam zdaj, po zmagi Trumpa, jaz mislim, da se bo nekako vsi ljudje, ki prej niso uspeli oziroma niso upali spregovoriti na tak način, bojo zdaj v bistvu če dalje bolj glasni in pa začeli izpostavljati vse te stvari, za katere mogoče prej niso upali, ne, na tak način, kot je zdaj Kevin O'Leary tukaj verjetno nepričakovano izbruhnil v intervjuju v živo, ne. Ok, mogoče ena malo bolj konspiratorna, zdaj Alex Jones, tudi ena izmed ljudi, ki so verjetno zdaj nekako tudi tesno prepleteni z ameriško Trumpovo administracijo, ne. Alex Jones nekako je izrazil skrb, pa dajmo to zapakirati noter v kategorijo teorije zarote, ampak ja, kar izpostavlja, ne, je v bistvu tole, kar se tudi meni zdi z vidika v
v bistvu največje tveganje, ne. Se pravi, Alex Jones tukaj izpostavlja, da nekako demokrati so predali zmago Trumpu, zdaj trenutno ni bilo nobenega backlasha, ne, se pravi, vse je bilo umirjeno, elegantno, ne, ampak v bistvu z tem namenom, da nekako v tem času do januarja predsednik Biden odstopi. Če predsednik Biden odstopi, v bistvu Kamala Harris postane prva ženska predsednica v ZDA. In zdaj si predstavljamo, da se v tem mestnem času, ko Kamala postane predsednica, zgodi mogoče kak potencialen atentat na Trumpa, teroristični napad ali pa kaj podobnega, ne. V tem primeru Kamala Harris kot predsednica lahko izglasi izredno stanje in dejansko na tak način tako imenovani deep state ali kakorkoli ga imenujejo, nekako prepreči prihod se pravi, inauguracije novega ameriškega predsednika in pa njihove administracije, ne. Se pravi, to je eno izmed tveganj, ki jo dejansko vsi ti ljudje, ki so bili označeni za teoretike zarote, ampak po drugi strani so imeli skoraj 80%, 90% napovedi pravilnih, ne. To je dejansko skrb trenutno, ki izhaja iz teh krogov, konspiratornih krogov, ne. Tako da se mi zdi, da smo tudi tole mogli omeniti zdaj za konec, ne. Tako da jaz mogoče še zadnji tweet, ki pokažem, ne, zdaj, ne glede na to, kaj se bo dogajalo, se pravi, ali Trumpov uspe priti na oblast, ali ne uspe priti na oblast, ne, glavnem karavana nacionalnega dolga bo v bistvu tekla dalje, ne, zdaj, kdorkoli bo predsednik, bo prisiljen v rekordno tiskanje denarja, zdaj, na kak način se bo ta problem z dolgom reševal, bomo videli, ne, zdaj, vkoliko, če bi demokratom uspelo preprečiti prihod Trumpove administracije, ne, lahko pričakujem res konkretno poplavo tiskanja denarja, ne, drugače administracija predsednika Trumpa je sposobna celo dejansko verjetno na neki točki reči svetu, ok, to ni vzdržno, mi bomo naš dolar bomo devalvirali v primerjavi z Bitcoinom, z zlatom, kakorkoli, ne, zdaj vsi, ki držite naše državne obveznice, se pravi, čujemo, pač te obveznice so zdaj vredne 50, 70, 80% manj, ampak mi bomo tole preprosto razrednotili, zato ker se preveč časa živeli na naš račun oziroma izkoriščali Ameriko kot neki piggy bank ali pa kakorkoli bi se lahko izrazil, ne, to bo verjetno narativa in na tak način lahko tudi v bistvu investitorji čez noč ugotovijo, da je trg državnih obveznic, se pravi, da so pokojninski skladi izgubili 50, 60, 70% neke realne kupne moči, ne. Zato kdorkoli bo dejansko prišel na oblast, po mojem mnenju, dolgoročno bo to zelo dobro vplivalo, predvsem v primeru Trumpove administracije, v bistvu bolje na Bitcoin kot samo zlato v začetku, ampak tudi dolgoročno glede zlata. Jaz mislim, da zlato bo doseglo 5.000, mogoče 10.000 dolarjev za unčo nekje v času, rečemo do konca tega desetletja, ne. Zdaj, vkolikor pa se karkoli zgodi, da recimo, da bi se karkoli s predsednikom Trumpom zgodilo, pa jaz mislim, da bi zlato lahko reagiralo še prej, ne. Tako da jaz bi s tem tweetom nekako zaključil, nekako uspelo mi je pripeljati tole do konca, no, čeprav me malenkost sem mislil, da bom moral že prej zaključiti, ampak ja, jaz bi te Špela povabil, no, pa še mogoče kak tvoj komentar k vsemu, pa potem zaključimo to javljanje, vidim, da pod 1 uro. Ja, ful lepo si povzel vse te ključne dogodke, ki so se odvijali v zadnjem tednu, tako da hvala ti, Jernej, res za tako lep povzetek vsega. Ja, se sem tudi sama dosti spremljala volitve in se mi zdi, da tako, če pogledamo, koliko je bila očitna zmaga, ne, da bi Trump mogel zmagati, pa se mi zdi, da ta, bom rekla, podpora Elona Muska z privatizacijo mogoče X-a, ne, pa recimo različni podcasti, ki jih je Trump dejansko imel, ne, je v bistvu ogromno, recimo, je bila tudi raziskava mladih med 18 pa 29, je v bistvu Trump za svojo, bom rekla, približanjem, ne, v bistvu spodbudil, da so šli voliti in se mi zdi, da je bila v bistvu tukaj ful pokaz tega, da v preteklosti smo bili ful navajeni, da imamo, da neki zvezdniki, neki taki podporniki, ko jim plačaš milijon, pa izrazijo svojo željo, ne, koga bi volili, ne, da v bistvu koliko enega denarja je šlo tudi strani Kamale za nek marketing, ne, pa kljub vsemu dejansko ni imelo nobenega vpliva na koncu na zmago, ne. In se mi zdi, da
je Trump tukaj res dokazal iz vidika tega, koliko manj sredstev je recimo uporabil za to, ne, pa koliko bolj pristno se je lotil same kampanje, ne. Tako da tudi iz tega vidika kapo dol, no. Tako da ja, mislim, da si res lepo povzel vse, Jernej, hvala ti za danes. Mi pa bomo planirali v kratkem tudi en Stocks Insights, ker delniški trgi so poleteli, ne, na zmago Trumpa, sploh tehnološki sektor. Tako da naslednji teden pripravimo eno konkreten Stocks Insights, pa da se majčkeno tudi posvetimo delniškim trgom, pa tudi vpogled majčkeno na same surovine za naslednje obdobje. In ja, gold in silver, ne, kljub zdravi korekciji, ki mislim, da je bila pričakovana na teh nivojih, ne, mislim, da bojo tukaj tudi kmalu se pojavile dobre vstopne točke, tudi za vse tiste, ki spremljamo zlato in srebro bolj s kakšnimi tradi tudi. Tako da ja, se bomo podrobneje v naslednjem Stocks Insightsu posvetila z Jernejem. Jaz se zahvaljujem za pozornost in se vidimo v prihodnji video vsebini. Lep pozdrav. Lep pozdrav, Dijan.